si dedersan to falikalan launa fatin. Loron-loron tandet knar odi halekar informasaun eduka no fosolok e mahotu. Lihusi atividade loron-loron nian behak naran iha media. Hau si sekundus ba minutu horas loron lau ba semana hakat ba fulan to otina. La senti halau na fatin knaar odi halekar informasaun ba publiku. Hau si loron to fali tempo kalan. Hakat lau ba oing na fatin nudar matan tilung ibum hanesan lian balian layak sira iharai pedasuk behanaran Timor Leste. Pusi tempo ba tempo hakat lau na fatin ba oing ho dibuka rekolha no halekar informasaun ba publiku. Hanesan naha behasan ihak bas atulori Timor ba mundo. La senti de repente tempo natal mos to'o dau-dau ngona. Lori ita baona iha tinan rihun rua nulu resin 5 niarohan. Buas festa du Santo Natal rihun rua nulu resin 5 no solok tinan phone rihun rua nulu resine.